Nakon sporta bi bilo logično da pričamo o jednoj izuzetnoj sportskoj priči, o sportu na sjeveru naše zemlje, prije svega o fudbalu u Beranama i Beranskom kraju. Ispred sebe imam monografiju, dakle 90 godina beranskog fudbala, autor Komnen Ujedinović, naš gost. Dobro jutro, Poštovanje, dobrodošli. Živim i bili zdravi. I još dugo godina vodili emisije sportske. Zdravo bili, hvala vam puno na toj želji. Dobro, Mišo Vuković, sin Gavra Vukovića, je donio prvu loptu u Berane. Jeste. 1919. godine. 19. već 90. formirao klub. Je tako, ali niko nije očekivao da će na tako dobro tlo naići ta lopta, je tako? Ne, dobro. Jako velika popularnost. Velika, to je... Nicari su sve klubovi manji. Ima tu sve. Evo, ovdje, ovo je kompletno samo za fudbalski klub Bjerane. Da, u periodu od 1920. do 1995. Ovdje je za Bjerane od 1995. do 2012. Tako da je... A obuhvaćeni su svi klubovi. A znate šta me zanima, gospodine Vojdinoviću, stadion Berana Tači igralište je često mijenjalo svoje mjesto? Igralište jeste, bilo je gore... Gdje se sve nalazilo do ove, evo da kažemo, sadašnje lokacije? Nalazilo se dolje zvana Šačina bara, pa je posle dobijene su neke pare, 10.000 dinara u srebru od 23. godine, pa je kupljeno igralište gdje je gore aerodrom sad, ograđeno, pa je posle prešlo gdje je sad, ali bez, a onda je na kraju za moće igre urađeno ovo sadašnje igralište koje ima na onoj tamo fotografiji. I u kakvoj je sada funkciji to igralište? Pa propada pomalo. Propada, da. Jer je 30 godina i više, a nije dovršeno. Jer sedišta, gdje su sedišta, tu pomalo kiša uzima danas. Sigurno će gledalcima zvučati nevjerovatno da ste vi prvi predsjednik kluba nakon Drugog svjetskog rata, da ste u prvoj utakmici, igralo se i za vrijeme rata, to ćete nam isto pojasniti, a prva utakmica nakon rata protiv Crnogorske brigade, čini mi se, Crnogorske vojske tada, četvrte proleterske, je bila upravo utakmica Berana, kako se tad zvao klub, vi ćete nam reći, i vi ste tada dali gol, tako bilo? Jeste. 46. je li? 43. 43. Jel se sjećate toga sad? Kako da neko sad... Pa možete nam približiti to vrijeme? Mogu, to je još uvijek se zvao Budingrad, Berane. On je mijenjao vrijeme, i 43. godine ja sam prvi put debitovao u prvom timu, baš protiv četvrte proleterske. Tako da je, a onda je, poslije rata 46. godine sam organizovao skupštinu sportskog društva, a dato mu ime IKA, po revolucionaru jednom koji je bio jedan od najboljih fudbalera svih vremena. Tako da je da je 46. godine su formirane sekcije, klubovi. Ja sam u fudbalu, ali sam osnivač istonovnog tenisa i još tih bokserskog kluba. Bravo, svakom čast. Kaže kolega da se loptom igralo i tokom Drugog svjetskog rata. Igrao sam Drugog svjetskog rata sve do 58. godine. A kako je bilo protiv Italijana? Bilo zanimljivo. Potukli se oni međusobno na kraju. Protiv Italijana je bilo interesantno. Igralo se pa su... To je treća utakmica s njima. Dvije smo gubili, tu dobili i onda došli oni vojnici pa zafrkavaju i onda se nastavljamo malo oni, ali među sobom. Aha. Jedan naš fudbaler je presjekao jedno desno krilo, zvatno Bianchini se zvao. Prenijeli su ga u bolnicu. Ništa, nikakvo reagovanja nije bilo. Mi smo mislili sad će... Iako ste bili, to smo bili pod okupacijom tada. Jesu pod okupacijom. Imali su oni za vrijeme okupacije bilo sedište divizije Venecije, pa je bilo Ottanta Quattro, to je bilo Pešadija, Genio inženjerijski i Quartiere Generale, to je bio štaba. Imali su 3 kluba, ali fudbaleri bili su
I tada je bio jak, igrali ste vrlo zanimljive utakmice. Kako ste se hranili, kako ste putovali? Čujemo da je bilo posebno zanimljivo putovanje do Herceg Novog. A to je 25 sati, mislim nekoliko godina kasnije. A to je poslije oslobođenja, to je već bilo 48. godine. 48. I šta se tada desilo? Ja sam bio u Herceg Novoj na kursu bankarskom, a oni su, ekipa je došla, to je bila finalna ekipa, finale, kamionom na koje je bilo brašno, a kiša bila, oni su ispod Cerade došli. A ja sam bio 3 mjeseca u Herceg Novome i pomalo igrao za njih i poznavao se djecom i rekao im mojima, mi ćemo to lako da dobijemo. Međutim, ja ne poznajem nijednog, oni su pokupili sve od Rijeke do Ulcinja što je bilo. Onda registracije nije bilo, moglo je da igra ko je htio. Pa nego šta? I tako, to je naigralo utakmica bila, onamo je more, ušli u more i jedan najstariji igrač, Šaljko Lončarević, uđe, uzme sapun i počne da neće. Šta je veli ovo? Veli moj, neće da, kako veli u naš Lim hoće, a ovdje neće. I da izvinete, on opsuje. More. A koja su to velika fudbalska imena iz Berana? Molim? Velika fudbalska imena iz Berana. Koga vi posebno pamtite? Ko je ostavio onako traga? Pa ovaj Ika Dimić po kome se u predratnom periodu, onda Dušan Vujošević koji je narodni heroj, onda ima Drago Bošković, Miloš Babović, golman veliki, onda Pero Kastatović, to su sve, Vukajlo Obradović, to je ta ekipa, jer ja volim njih da potenciram više nego moju generaciju i to, jer nije